Guests of honor, Chairman, Manipur Pollution Control Board, Sri L. Radhakishore Singh, special guest, Sri N.G. Naba Singh, Vishista Acharya Awardee, Duga Kedagina Advisor, Ribiriba, environmentalist and advisor Kedda, Dr. K.H. Samungo Singh, Dr. T.H. Nabakishore Singh, District Malaria Officer, Bishnupur, Food Safety Officer, Sri Y. Satyajit, ngasi tinbiriba khwai pumnamak ayang nulungna khuramjari ayhak pung aniga minute 10 mu phajal esi leirise nungdang wairam moisale bora chaba nungayo matam moisale ingba hogale Honorable Minister zo ngasai dagi aigi thabak office song chattaba yaro no khoro khot leire lai chu than ba hogale functional angang jing ready to ba hogala amale ai minute ahum dagi hena ai logjar roi yamna chauthok ningai ni nambol maigai rom da haiba tare akoi gi festival ama nambol bora gi festival ama si sinduna akoi nambol bora amuk hena promote tawna na baidamakta Manipur pumnamak mapalom dagi lakpa pumnamak so nambol bora ji khangna bani adubo amuk hena promote tawna na baidamakta nei haidana festival ama silibani haidana koi pamphlet sida zum yam seng I festival akoi gi sigi keno sida koina yam ta sena keno ta hogudo bose food festival ji khaktana taba maram ninga sai akoi gi rangilan haibe gi bedo akoi gi tidim line ji tourism sector gi keno sida hairagadi tourism nambol line ji tidim line ji yamna promote to ba jaga yam leiri haji historically akoi kari no haji am make seng nga sai thambigre ana everything ayam tourism sector je nga sai bigi bedo jaga mioi ba lakpa tourist on lakpa khuding mak sigi line ji chat ba yaudabani sigi line ji halakpa kanjida koi ba kangbu jing na halakpa kanjida nambol market sida kummaga nambol bora chage habse do mayam ayam manum tongnari ba ngakta ishorna pithok pai tare lamdam du thok matam du thok ba koi World War II Battle of Imphal ge importance mayam pumna magna khangminare aduna koi tourism keno sida koi Battle of Imphal je Battle of Imphal ge importance kayamu yamna leige da handakta yaithok hiba program ama country ani ge prime minister akoi gi honorable prime minister Sri Narendra Modi Japanese prime minister Sri Abe sida lakani akoi gi yam nangna garba maibam lok chingi Imphal Peace Memorial jidal Imphal Peace Museum jo leiriba Imphal Peace Memorial gi laga moi lei katlagani hariba sigi wan thok yam leigraba kenu yamna wan thok leigraba masi tourism potential laye haina khangba duga Japanese na magi hanagi fathers sing yamna lataba duga sigi site the loktak leiba haujik mak akoi sida wa ngang na hojik akoi gi tourism gi officials kara ada chatlaga engineers architecture ada chatlaga rope way gi project ki feasibility hojik yeng ba chatli ba da thanga somlong gi sida adu khaktana tana somgi site da koi heritage ethnic village kuma ma semna na bagida makto center na almost permission piduna leira ba pora manis thanga rom da sina haibade si akoi gi si line jing aktani sigi promotion da sarkar na phaniam tawge to any local MLAs me amna phaniam tawge to ministers me amna phaniam tawge to until unless akoi gi praja akoi individual stakeholder kun mai am toina haijabri masigi se stakeholder kun magna akoi gi tourism gi keno se chaukhat pajida akoi isa zo keno sigi sa part log da ya de ko aina khan bi rengai karim ta akoi tourism chaukhat panga moi karim da chaukhat pangoi maram di isa da gi keno na adugi responsibility do adu do longmina ba ma thau ta braina khanse sigi side line ji yamna potential leiba jagani yamna potential leiba spots yam leikre khoi keno sida aduna sigi line ji promote tawna ba ta Manipur gi tourism promote tawna ba da makta koi khwai pum na magna honamina si nuga akoi sigi keno za akoi ngasai so haibigre medicinal value
ꯂꯩꯕ ꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯍꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯋꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯥꯡꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯪꯒꯤꯜ ꯂꯥꯜꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯈꯤꯕꯗꯣ ꯂꯩꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯉꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯂꯩ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯕꯗꯨ ꯉꯝꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯏꯁꯤꯡꯗꯨ ꯈꯔ ꯑꯩ ꯇꯧꯖꯔꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯦꯟꯖꯟꯖꯒꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯣꯏꯔꯝꯖꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Thakasari Dr. Sapam Ranjan Singh, Chairman Manipur Tourism Cooperation Limited. Maraktana Lautuk Chabama Kogi Lining Thou Charitable Hospital Nambolgi Dr. Thaunaukjam Navakishore Nasigi Special Guest Ki Pamam Langdelings in Biribana who sponsor Oina Nasigi function Siga Marilena Pangtuk Chariba Nambol Bora Festival Sigi Damak Palising Taragi Mateng Pang Birakpa Thagachari function gi makasa tharak poina noluna koksinjari Vasista Acharya Awardee lising amaga chamapan maripu daramari pangbigraba kedda gi advisor pumna magnai kai kumnajari basiri ngangom nabasing ngasigi function asiga mari leina baten tak pawapam thambira nabagidamba ngasigi function asigi chief guest pam langdelengsin biriba sar achin bathabak ama leire haidana su takpirakiba laikre aduna Tabisi Sri Ngangom Ojanobo. Aina ahan ba magtada lamdam asibu konbi ba khoi phabe ngo du ima chining lema bu su ahan ba magtada khoram jari ngasi si koi ge pungani gi matam thabadu kariguma khara dagi kariguma khara dagi koi theng ba oikhre aduna masip puna maksi mayam nang pigani aduna yamna sang ngang ba yamna taning ba informative oi ba speech tu ayam ba yenchen nagre yamna nungai koi ngasi gi suguma thora masibu sugot pyam drangang bi ba 그런 구조 아한들이 다급질 마찬가 나시기 소바시기 소바부터 오비리바 넘볼 에시기 호지 막 MLA 오비리바 프레시덴트 와이나 아한바 막더라 그 겁나 우쩌리 마찬가 나시기 방설시기 십 게스 와이나 링신 비리바 민원이나 번자르바다 티에샹 쿠마르 Honorable Minister Forest and Environment, Horticulture and Soil Conservation Manipur Su, in a Kaikum Ojeri. Matandangashiki, gas of Onagi Pamam da Links in Bilba, Winam Esigi, Mingwina Punjabada, El Radaki Sourcing, Chairman MPCB and KBI, MLA Busu Aina, Kaikum Ojeri, Lonana Matanda. Konongjong Kendri MLA Oibiriba Mingwina Punjabada Sri Yes Ranjan Singh, Chairman Manipur Tourism Cooperation Limited, Usuainaka Kuno Ocheri. Matanga special guest when Libiriba Sri N. Pravin Singh, Deputy Commissioner Impal West, Susuainaka Kuno Ocheri, Lonana. I could why Secretary Port Security Officer Wilba Wusu Aina Kaikunabuchari Matanda Sri Dr. K. Samu Singh, Environmentalist and Advisor Kedabo Ikaikunabuchari Lonana Matanda Dr. T.S. Navakishore Singh DMO Bishnupur Wusu Aina Kaikunabuchari Aduga Hoji koi mangda lingsin biba khoi por makusu aina one and all ming pandra haji bagi sakti su
ꯂꯩꯖꯗꯕꯅꯤꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯑꯩ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯁ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯄ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯕ ꯃꯥꯁ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯗꯥꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯜ ꯍꯥꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯑꯅꯛꯄ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯍꯥꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯥꯡꯖꯔꯔꯣꯏ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯥꯏ ꯅꯤꯛꯄ ꯀꯥꯏꯗꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯕꯣꯔꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯅ ꯕꯣꯔꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖ ꯄꯤꯊꯛ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯧꯈꯤ ꯉꯧ ꯌꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯆꯥꯒꯦꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯕꯣꯔꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯪꯒꯣꯏꯑꯕ ꯆꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯍꯧꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤꯒꯤ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯥꯒꯦꯅ ꯆꯪꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯤꯟꯅ ꯄꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯝꯗꯅ ꯊꯣꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯒꯣ ꯑꯦꯟ ꯁꯤ ꯅꯪꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉꯨꯆꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯝꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥ ꯀꯔꯤꯃꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯄꯦꯟꯅꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯈꯨꯠ ꯉꯥꯏꯇꯅ ꯍꯥꯝꯕꯤꯌꯨ ꯄꯣꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯁꯦꯡꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯆꯥꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯅꯆꯗꯦ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯕꯣꯔꯥꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯐꯝꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯂꯩꯔꯛꯇ ꯐꯝꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯐꯝꯕꯤꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯅ ꯆꯥꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯇꯨꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯦꯡꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯁꯜꯂ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯦꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯁꯤꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯖꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯊꯛꯏꯕꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯤꯟꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯍꯨ ꯆꯦꯟꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯇꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪꯒ ꯄꯟꯖꯒꯦ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕꯗꯨꯗ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯄꯟꯖꯔꯝꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯕꯨꯅꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯕꯣꯛ ꯕꯨꯅꯥ ꯕꯣꯔꯥ ꯕꯨꯅꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯔꯒ ꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯊꯣꯡꯈꯣꯡꯒꯤ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯃꯈꯥ ꯍꯥꯏꯗꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯦꯟꯗꯨꯗ ꯊꯧꯔꯥꯅꯤ ꯏꯃꯥ ꯊꯧꯔꯥꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯐꯝꯃꯝꯃꯤ ꯀꯦꯁꯦ ꯃꯅꯥꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯊꯤꯜꯂꯕ ꯕꯦꯁꯣꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯨꯝ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯊꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯤꯜꯂꯕ ꯕꯦꯁꯣꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯨꯞꯄꯦꯔꯒ ꯈꯥꯡꯗ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯀꯦꯁꯦ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯕꯨꯅꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯣꯜꯂꯝꯃꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯏ ꯆꯥꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯏ ꯑꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯆꯤꯡꯃꯥꯡꯗꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯗꯨꯃ ꯆꯥꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯇꯦꯛꯈꯠꯄꯨꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯝꯕꯣꯜꯒꯤ ꯕꯨꯅꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯣꯔꯥꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅ ꯍꯧꯕꯒꯦꯕꯨ ꯀꯦꯁꯦ ꯃꯅꯥꯅ ꯍꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗ ꯉꯁꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯞꯂꯦꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯗꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯦꯁꯦ ꯑꯃ ꯄꯜꯂꯤꯕꯗꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅꯁꯨ ꯇꯦꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕꯤ ꯑꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌු ꯃꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤꯗꯁꯨ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯅ ꯉꯁꯤ 5-10 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯃꯅꯨꯡ ꯉꯥꯡꯈ꯭ರೆ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ BP ꯕ꯭ꯂꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯉꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯒ ꯑꯩ ꯄꯤꯒꯦ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯂꯧꯕꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯄꯥ ꯃꯄꯨꯗ ꯂꯩ ꯀꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯑꯃꯒꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯕꯨ ꯀꯦꯁꯦꯁꯦ ꯎꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯥ ꯐꯠꯂꯒ ꯃꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ BPꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ
진작이 놓고 시즌 노원에 하려면 예스 아두가 로는 한다 레디도 선도기바 아코는 마망에도 문화가 목자락바 아 뭐라 자락바고 아선지 못 보는 목도 인생으로가 아랑가 시리아 거기 리플레터 선도이버도 있는데 야우리바 이 세야고도 그때라 바지나 까라무는 수가 아이 너마시모디 바라바르 찍시는 사비로 비비를 있잖아 반중가에 점저런 게 아들 맞아 아이 양kam나 그래서 뭐랬지 레디오다 엑스포하면 강기버도 픽업 동시에가 매양이 범나봉 잠수버니 아들은 그지 마카다 강기도 봐 매양은 레디 아두가 할로를 버기 아이 ngay 순이에 아들은 아이 양나 뛰나 발송도 선자가도 매양 뿐만 아니고 그냥 강제버시다 소리만 여기버도 반응 앞에 내는 인생이 뿐만 북 포럼 저리 뭐나 Thagachari special guest ki pampam langgaleng sin biba Vasista Arsaria awardee lising amaga chamapan mariputara mari pangbikraba Sri Ngangom Nobo Singh yamna fazaba wapum khara thambiram bagidamak thagachari sinjalangjari bagi maikaidagi hojik tawronggi makha chatharak boina ikai khumna bagaloina koksinjari ngasigi chief guest ki pampam langgaleng sin biriba Sri Thongnaujam Shyam Kumar Honorable Minister Forest and Environment Horticulture and Soil Conservation Manipur Chief Guest ki mamam langdileng sin biriba Sri Thongnaujam Shyam Kumar Chief Guest ki warol thambirana bagidamak koksinjari Sigap sunlaba Kanglei Eco Tourism Development Association Namona Sinba Bora Festival Hana Kamla Sigi Dainan Sin Biriba Yamba Honorable MLA ani the government officer ani the Lamdam Sigi Pabung ani the Honorable MLA Tourism Corporation gi I now Ranjan Mang Sin Biriba Electronic Media gi Amadi Bora Festival Hoy Happy Riba Istolan Pambiriba Station Amadi invitees Mayam Puno ko Ekai Kurmusari Manipur election kana semba adum by state aman habi ai lamdam khuding magi waki mahaulai Nambol Manipur da ek khang ko ngasi baw mahuron dagi bora festival bora ji adugi mati Nambol gi bora hai ga mayam punam khangnai amoksu itian sakhi wori ba ibuto khori pha gi lamdam moiba lokta ki mingse gi lamdam koiba thanga karang adugi itiasi oiba lambi phawba jaga itias ka sagon nabu lamdam mani aduna lamdam masida bora festival pangthok pebsi lamdam masigi sugumba Kanglei Eco Tourism Development Association na wakalon puthok tana lamdam masi environment ga amadi hiram khuding makta akoi touch tawba yaba mayam se koi sig thagale aduga agi site gi so adugi mati hanga thagale aduna bora festival gi sumba party na so koi u tha matam dadi sumba bora si mathang jai tawda bani na u tha badu phatana thabina si aduga environment save tawmina si abo hom thamjaraga sai thengalakpa mayam si bora su sabagi sai mangda phami bazu adum waram ngane koi jo adum wai se phambase kuire bora gi manam di huru hajalakpa aduna ai Parsi yang kait donate tahu jarum ke, atau mathangi festival da, soalnya na, baton tahu biro, utham ni apa yang thamjara ka pura muthak se thank you. Saya festival ni, sudah hokdu eng, saya itu berasa kan hokdu kalau kan mana itu, mereka pasal hokdu kalau yang ini sih yang kait piram lagi, kau yang kau, saya kait saya dek, agi rangila na istana ko. Mayang kaubero no si koi ke ngos da globally locally have the idea honorable emre ta local job we khal labri kasi thank you Chief Guest ki warol thambiramba Sri Thongnaujam Shyam Kumar Honorable Minister Forest and Environment Horticulture and Soil Conservation thagachari thoronggi makha chatharak boina Noluna Koksinjari Honorable MLA Nambol AC Sri Namairakpam Loken Singh President ki warol thambira na bagidamak Koksinjari Sri Namairakpam Loken Singh Nambol AC ki ikai khumna jariba MLA Ahan ba makata lamdam masibu
ꯀꯣꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯙꯧ ꯈꯣꯔꯤ ꯐꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯥ ꯆꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯕꯨ ꯏꯀꯣꯛ ꯅꯣꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ngasi Kanglei Eco Tourism Development Association Keda Nambol haina khangnaba sigumba association lasna aikoi gi Nambol Higher Secondary gi sigumba lampak asida Nambol gi adum do maming leirba Bora Festival sigumba function lama handaki 2020 na changakpa asidagi sinba sigi saruka moina function lasigi chief guest oina lengsin biriba hojikta miya mamangda wangang biramba egi marup Siri Taunagdam Syam Kumar Singh Honorable Minister Forest and Environment Horticulture and the Soil Conservation Manipur bu aina ahan mamakta ikai kumna jaba adu ucheri aduga loina na guest of honor oina lengsin biriba ming oina panjarbda aigi uncle Siri Laisam Rara Keshor Singh Chairman Manipur Pollution Control Board amasung Khadi and the Village Industry Board pusu aina ikai kumna jaba adu ucheri aduga loina na aiga yumthang nariba kondokjam kendra sigi MLA moina aduga hojik lairiba sarkar asidna aigoi gi tourism gi cooperation gi chairman gi phamsu pubiriba aigi marup Sri Dr. Sapam Danjan Singh aina ikai kumna jaba adu ucheri aduga loina special guest oina lengsin biriba yumnam Satyajit Singh Food Safety Manipur State Officer aduga loina na aigi oja Siri Ngangom Naba Singh aduga loina na aigi oja Dr. Khangembam Samngok Singh aduga loina na aikogi tamo Dr. T.H. Navkeshor Singh District Malaria Officer buchu aina amukka hanna ikai kumna jaba adu ucheri aduga loina na maru oina ngasi gi sigumba aikogi festival asibu thawai hapiriba amasung mapung phan biriba aikogi bora gi atop stall phambiriba kwai punamak kusu aina amukka hanna ikai kumna jaba adu ucheri aduga loina na ngasi gi function la sidal lengbirak leba ahal mal maru mapang thoidok endong aigi nungsijerba imai beli sel kwai punamak kusu aina amukka hanna ikai kumna jaba do usabaga loina na ngasi gi sigum laba hafta ma chumna pangtok ka doba sibu function asigi coverage tawbiriba print electronic media gi maru mapang kwai punamak kusu amukka hanna aina ikai kumna jaba do uchari thoidok endong na aikoi matam ju thengjilakpa aikoi gi schedule gi matung na di pung ani hairaga su aikoi gi honorable minister hoi makoi pung ani dagi lakpani aduna sidai da ma gi ju official gi hujiki financial yar nakchalakpa aduna singba aikoi gi ranjan gi ju asin ma kaya laiba aduna maram oira kanda aikoi gi function ju ai yamna sangna ngangjaro maru oina aikoi na tawriba mela asigi maram da su na saida keynote address piba matamda ai gi nau rangilana yamna marik sumba wafam kaya thambikhiba aduga loina na drai chalengbiram district sini pulamna district tara taruk laijaraga su Manipur gi oina tourism da irena promote to ya ba potsi aikoi gi Bishnupur district asini haibasi aikoi punamak ne hena khangabani thoido endong ai madom da sandokna mu tawjararoi aduna Manipur da lairiba district khutimakta khul khutimakta magi lamdam madugi pothok maming leira je thaina dege dum leiraga lai sidaida samna ngasi da chief guest oibiriba aikoi gi marup Syam Kumar sidaida kihom da harga ngarian gi kihom machi adum aikoi gi Manipur da kwaidagi hauba thumba maming chatpachi aikoi gi ngarial gi kihom sini aduna masi andro kendra gi manung channani adubu laibak phabana haigadra sigumba handaki sasol asi lakpadagi di aikoi gi honorable minister si forest and environment ama mapaibaga loinana aikoi sahi khuding goina pineapple festival ga togna yamna chauna toba mayam punamangna adumak ubiri tubandi aduna ngasi da sugnu kendra da lairiba serau adum lai tharoi da maming chatpa adugumba lamdam mamani adagi kakching harga kakching gi soibum maji magi lairiba district ki maming chala ba thaina dagi ahal mansingi haktak tagi kakching gi soibum hairaga di adumak loire adumai toguna aikoi gi Bishnupur district kechu Bishnupur gi soidol hairaga di Manipur gi mafam khudimakta khangdaba yaude adumai togdana sidai da Nambol gi bora haibase aikoi tourist ki lakpa matamda aikoi na college tambadagi na
मतम खुदिमक्ता लमलमदगी इम्फालदगिना मोइरांगदा थबक चलुबा चुचामपुरदा चलुबा बिसेमपुरदा हल्लाकांदा नंबोलसिदा अमुक्तंग खामगा नंबोलगी बोरा चादना चटपाइबसिमा अदुमक याउद्रबनी अदुदसु नतना अखोगी नंबोल बाजार असि मरुओइना कोनहौजम केंद्र ओइनाम केंद्र नरिया पाखंग लाकपा अइगी नंबोल केंद्र मरी असिना पुल्लिबा सिदैदा कारिबा कैथेगी इमा इबेल सिगिना लाकपदा इरेना कैथेंदगी हनबदा ngamok असे करि तौदा नंबोलगी बोरा असे लेरगा युमद लेउरिबा मचासिंगी मछुसिंगी अदुगुम्बा ngamok कोदा नंबोलगी बोरा असिना अदुमक ओइरगा लाअबनेबा अदुना हंतक्सी अखोय इनौ नौना अखोय 2018 गी अदुदैदा अखोयगी हाइरिबा एसोसिएशन से रेस्टार्ट तौरे अनौ बोइना हंतक्सी पांथोकपनि थोइना मपुंग फाबा मानदबदि अदुबा अखोय हप्ता अमा चुपना तौगदबनिना सोइदनबके हयेंदगी नोंसिंगी फिबमसिना सुम ngasiदा लेरिबा सुमाइन तौरगदि हयेंदगी हेना चु मपुंग फारकनी अदुना मथंग लाकदौरिबा पांथोरकदौबा सिगुम्बा फेस्टिवल सिदति ngasiदा कंसल मिनिस्टर हाइबा तारे अखोयगी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट पाइबिरिबा अखोयगी इनाउ श्याम कुमार सु मरुप श्याम कुमार सु यावरबनिना सिदैदा अखोयगी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट गा मरी लेनबा सिदैदा अखोयना अहान मक्का होगदोकपदा अखोयगा इको जी फॉरेस्ट की कन्न बाउलम अहान मक्कदा अखोयना कैंडल लाइटिंग तौबकी महुत्ता अखोयगी लेरिबा उ चार उ पाम्बी सिदैदा अखोयगी नोंबांग खादा चिंबा मदगी अखोयगीदा लेरिबा सिगुम्बा सिदा इसिंगा हैदना अखोयगीदा फगनगी तौखिबसे सुमाय तौगना मथंगी लाकपदगी अखोयगी चुमनगी हुजिकी लेरिबा अखोयगी कंगले इको टूरिज्म डेवलपमेंट एसोसिएशन केदा नंबोल सिदैदा ngasiगी टूरिज्म की सेक्टर दा पुसला अकांदा सिगुम्बा फेस्टिवल अमा पांथोकपसे मसिना लोइरोय मखा ताबा थबक कया सिदैदा अइगी ओजा नबा अदुगा लोइना खांगेमगी अखोयगी ओजा समुंगौ सिदैदा अखोय एडवाइजर ओइना लेबिरिबनी अदुगी मथक्ता अखोयगी मैसनागी अखोयगी अंकल ओजा रणबीर सिदैदा यामना थवाय यावरबा यामना खंगैरबा सिगुम्बा ओजा कया मन एडवाइजर ओइना लेरबनिना चेली चोंगलिबा नहाजिंगिदा मतम मतमगी एडवाइस पिरकांदा अखोयना हंतक पांथोलिबा फेस्टिवल से सिदगी हेना मथंग लाकदौबा फेस्टिवल दे हेना चाउना पांथोकपा अखोयगी कोनबिरिबा लमदम मसिगी कोनबिरिबा लाइनदोइबुंगो अमसुंग सनिंग लाइरेंबी इमाइबे मनसु थौजानबिबा ओइजनु अदुगा आइनासु मतम खुदिमक्ता अखोयगी सिगुम्बा मतम कुइनदगी अखोयना पोक्त्रिंगगी मतमदगी लेरगलबा सिगुम्बा नंबोल बोरा से मणिपुर की टूरिज्म की सिगुम्बा सेक्टर दा अचौबा मायोल अमा पोरकपदा सिगुम्बा पांथोलिबा फेस्टिवल सिना अखोयगी अचौबा मायोल अमा पोरकसनु हाइबा वाफम खरजे थमजबगा लोइनना आई मटांगसिदा वांगांगसु टेंशन जगे अदुगा लोइना नसाइदा अखोयगी रंजल सिदैदा मा अखोयगी सिलि लांलिबसिगी मा लुपा लिसिंग कुन मा अखोयगी कइनोसिदा मतेंग पांगी अदुगा अखोयगी ऑनरेबल मिनिस्टर सिदैदा मा लुपा लिसिंग यांखै मयामदसु पांगी अइना खनबदि खरे यामना पांगेना खलमनि अदुबो सरकार पाइबे यावरिबा मंत्रीना अदगी टूरिज्म की चेयरमैन ओइरिबना रियल अमा लेपथोखरबना अइना हेना पांगुरगदि सिदैदा इफा फजदबा लैदोरबनिना स्टेटस हाइबे अखोयगी अंकल की मागी तोंगानबा सिदैदा मागी ट्रेनिंग न चिंबा लुपा लिसिंग यांखै माना पाइजरिबा विभागदगी अदुसु लाउग्रे अदुना अइना हेना लाउरुरगदि मिगी मंत्री की ममांगा मिगी चेयरमैन की ममांगा अइना हेना लाउरुरगदि होरेल चनमिनबदा टेलीफोन दा तौना तौदो उबनिना अइ थोदोंना अइगी सु मदुगी रेता लुपा लिसिंग कुन खक्तंगा मतेंग पांगमगे हाइबा वाफम से थमजबगा लोइना ngasiगी वांगांगजे मतांग सिदुम टेंशन जगे थैंक यू ऑल तागचरी श्री नमैराकपम लोकेन इकाई खुमनजरिबा नंबोल एसी की एमएलए ngasiगी प्रेसिडेंट की वारोल थंबिरंबा ngasiगी प्रेसिडेंट की अयाबा लौजरगा ओपनिंग फंक्शन नंबोल बोरा फेस्टिवल लिसिंगनी कुनगी हौदोकपगी फंक्शन लसी मतांग असिदा लोइसिनजरी अदुगा फेस्टिवल असिदी मखा ताना अदुमक चथगी ngasiगी प्रोग्राम सिंगसु जगोई थांगता अमदी थोइदोक हेंदोकना फ्यूजन म्यूजिक की नुंगाइरबा कुमई सिंग लेरी अदुना मयाम पुन्ना फेस्टिवल असिगी नुंगाइबा अदु लौमिनसी बोरागी महाउ तंगमिनसी थागचरी पुमनमकु अदुगा केदागी एडवाइजर सिंग मेंबर सिंग स्टेज द लेंखत पिरकनबगी दमकता नोलुकना हाइजरी फोटो सेशन नमखक पांगतुक जगदौरी खोइसनामगी काइकुम नजरी बोजारा नबीर पंबाकता लेंखत पिरकनबगी दमकता हाइजरी